Manipuri the Pau, Tavirsi. Akasbani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Manipur hauji coronavirus positive oiba mi masing nifumatoi sure, masigi manungda active case na kontratare ni naba phaduna discharge tawkre. Tripura da ngarang nauna mioi kunmari, Assam da kulhumdoi amasung Meghalaya da mioi manga COVID-19 positive oiba thengnaki amasung Kendra gi Haksel Mantraloi na hari laibak asida COVID-19 na naduna phabagi sang sada nifumatoi dasmik taruk amada hengale masi March thadadi sada tare dasmik ama oirambani. Manipur hauji coronavirus positive oiba mi masing nifumatoi sure masigi manungda active case kontratare ni mioi mari naba phaduna discharge tawkre. RIMS ki medical superintendent Professor C.S. Arun Kumar na housing haki mabangda Akasbani Imphal gi pawmi da hai ngarang RIMS ta puna sample samri yankai mari test tawbada mioi ani positive oiba thengnaki makoi animak Thobal jila dagini makoi ani gi throat swab ki sample test tawbada ngarang numidang pung 13 adwaida positive oiba thengnaki amarom da ngarang jenung sa puna sample sangwa marfu test tawki loinamak negative oiki hari Raija is the lockdown is chana kanglon amasung curfew thugaiba mioi sing phagapagi thabak makhata na sathari ngarang su Raija sigi mapam kya degi police na mioi sangwa taramapan makoina tonglopa gari sangwa mari phagaki makoi degi sel loina lupa lising humbudra satret yankai fine oina thianki Hyderabad amasung Goa da 15 leramba Manipuri macha puna lising ama marfumapan ngarang Jiribam railway station da tungkre Hyderabad gi lakiba akanaba Shramik rail gari da ngarang angang mari yauna passenger sani kunipan tonglaki aduga Goa gi lakpa akanaba rail aduda punna passenger sani pan kumatoi tonglaki makoi masa gi jila singi damak Jiribam thadokre 11 kV Mantripuki 2 feeder ngasi muthatuna semjin chajamagi thabak chathagani hari Raija gi PWD bibagna nala sembagi thabak chathagadaba maramna IST posting loktopagi thabak chathagani masina maram oidina Mantripuki gi akoibada leba consumer singna ayuk pung 13 dagi nungthil pung 3 phawwa mai phangloi haina MSPDCL gi cherolamana hairi Tripura da mioi kunmari nauna COVID-19 positive oiba thengnare makoidagi manungda tarani pana rail gari da Maharashtra dagi halakibani aduga manga amana mioi sing asiga samnaruba mioi sing ni hairi Twitter da thakapa warol amada Mukhyamantri Biplab Kumar Deb na hai Raija sida hauju phawbada COVID-19 positive case sani kunthranitoi sure masigi manungda active case na humpu manga ni mioi sama humpu manga naba phaduna discharge tawkre amaromda Assam da hauju phawbada COVID-19 naba mi masing satruk humpu taruk sure Twitter da thakapa warol amada Assam gi Haksel Mantri Himanta Biswa Sharma na hai naba mioi sing asigi manungda active case na sangwa marfutra taret ni ngarang anoba case kulhumdoi amaga thenaki makoi adugi manungda kunmathoi amana Kamrut metro dagini aduga Nagaw amasung Darang jila dagi mioi amamamne hauju phawbada Raija duda laina asina mioi mari leikidre mioi humphuni toina naba phaduna mayu lamtre Meghalaya dasu COVID-19 positive oiba mioi manga ngarang khakta thenaki makoi Delhi amasung Haryana dagi halakpani mioi sing asi Shillong da laiba Corona Care Center da thamduna layingli hauju phawbada Raija da COVID-19 positive oiba migi masing tarek sure haina Mukhyamantri Conrad Sangmana Twitter da thagaba warol amada phongdorli paugi marak thatna break ama COVID-19 ga mari leinana khangan jaba khara sapun sizna duna yamdrabada second kun changna khutsa toina hamdopiu mioi khuding makna yumdagi chathokka matamda suksoi soidana mask upiu mafam sadana loktin sitpiganu office hospital amadi meeting mafam singda social distancing haibadi mi amaga gi marakta yamdrabada meter amagi arapa thambiu lok khuba laiho horaba amadi soru honbada waraklaba loinana COVID-19 ga mari leinana ka hena pungning wakhal sontharaklaba amadi leitafam khanglaktaba yawraklabadi COVID control room ki phone number 1800345381 call to biduna akupa marol tanabiu loinana district singi oina akupa marol khangbining labadi district singi control room da phone to binaba khanganjari aujenjari ba National Health Mission Government of Manipur
ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी केंद्र की हक्सेल मंत्रालय ने हरी लेबाक अस्द कोविड-19 नादुना फबगी चांग सादा 93.3 हेंगले मसी मार्च थाददी सादा 3.1 ओरंबनी नई दिल्ली दा पाउमी सिंह दा वांगांग बदा हक्सेल मंत्रालय की ऑफिशियल अमन हाई लाइना असना नादुना सिबगी चांगसु हंथरे हानना सादा 3.3 ओरंबदु हौजिती सादा 2.9 हंथरे मसी मालिंगी ओइना येंगनबदा ख्वाइदगी नेमलबनी मांग हाई लॉकडाउन मरम ओइदुना सरकारना लोकल इबा सेक्सुअल थौरांग असिना मियोय लाख अमगी मनुंगदा मियोय लिसिंग तरा रोम नाबा थेंगनकी अदुबु मालिंगी ओइना येंगबददी मियोय लाख अमगी मनुंगदा लिसिंग हुमफुमारोम थेंगनकी हक्सेल मंत्रालय ने हाई मियामना यारिबा मखै सोशल डिस्टेंसिंग ngakna chakadabani chathok khotopada marks ukadabani amasung kutsa ningthina hamduna lunana laigadabani official adun hai laibak asida ahal oirba miyoi singi marakta laichat asina sibagi chang asi sada yankhai romdani ICMR gi director general na hai hauji covid-19 gi damak nongmoda sample lakh ama hena test tawri laibak asida hauji covid-19 test tawnaba punna laboratory chatruk tarani thoi lai institutional quarantine gi matam numit 13 degi numit 3 da hanthakhibaga loinana kendra singna loriba charge numit 3 ni khakta lownaba raja sarkar singda khangan kre lemhoriba numit 3 ni gi paisa corona virus ki damakta quarantine tawduna leiriba miyoi singda handokhinaba kendra na hairi लेबाग अस्द लेरिबा होटल खरबु सेल पीरगा लेबा यानबा क्वारंटाइन सेंटर ओंथोखिबदगी होटल खरना मदुदा लेबा लाकपा मियोय खरदगी मांगजंगनुना पैसा लोक्सिनबगी थबक चथरी अदुमकु केंद्रना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की मतम नुमित 13 तरेन इदा हंथखिबदगी लेमौरिबा पैसासिंग अदु हंदो यादबदगी केंद्रना खोंथांग असि लोखलकपनी हिरमसिगी मतंगदा केंद्र की होम सेक्रेटरी अजय भालाना सेरोलमा थोखरे मेड डिपार्टमेंट हरी लागलेबा नुमित हुमनी असिदा असम की मफम क्यादा अखाक अरावगा लोइनना नुंगसित सिकनी अमसुंग राज्य सिगी मफम क्यादा अकनमा नोंग चुरबा याई हौखिबा नुमित खरनी असिगी ममांगदगी असम की जिला तरेता नोंग का हेना चुबदगी इसिंग इसाउ थोकले मसिना मरम ओइदुना मियोय लाख अनिरोम खुदोंगचादबा क्या मायoknare अरुणाचल प्रदेश तु हौखिबा मतम खरा असिदा नोंग लेप्तना चुबदगी राज्य सिगी मियांगी महौसा की पुचिदा चावना अकाइबा थोकले राज्य सिगी जिला क्यादा नोंग लेप्तना चुरी इम्फाल ngasi फोंग पाउसी सिंगी मरोय पाउसिंगी तमक हौजिक माइबम दिजमनी लेरे दिजमनी थगसरी राजेश मणिपुर द कोविड-19 की केस हेंगलकपा मणिपुर की अपुन की सक्तम काइबा यारोय हाइबा यूसीएम की वाफम ट्रेन द अटैक तौरखिबसिंग फाननबा बिहार की सीएम द खंगन खरे हाइबा फ्लाइट द लाखिबा खुदिंगबक क्वारंटाइन सेंटर सिंग द थमखरे हाइबा पाउसिंग इम्फाल द ngasi फोंग पाउसे सिंगी मरोयबा पावैना फोंगनरी कोविड-19 लाइसेंस संतोरपगी सांग मणिपुर अमसुंग गवाना ख्वाइदगी वांगले हाइबसना सनालिबागता अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली हैदराबाद गवा अमसुंग बेंगलुरुदगी लाखिबसिंग थुंगलखरे ट्रेन द अटैक तौरखिबसिंग फाननबा बिहार की सीएम द खंगनखरे हाइबसना नहरोल की थौदांगदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली पुंग निफुनिपान की मनुंग द केस 3 हेंगलक्तुना 98 सुखरे फ्लाइट द हलखिबसिंग ट्रांजिट क्वारंटाइन सेंटर एसआरडी एकेडमी द ओइरगनी हाइबा पाव हुयलक पावगी अहानबा हेडलाइन ओइरी नुमित निनी द कोविड-19 पॉजिटिव केस 3 हेंगलक्तुना पुन्ना एक्टिव केस 95 सुखरे अवेयरनेस पीदबा सीएसओ सिंगी म्यूट सिंग यावबा कमिटी सेमखरे हेबसना पोंगनफम द बैनर हेडलाइन तौरी पावसी पीपल्स क्रॉनिकल दसु बैनर हेडलाइन तौदुना फोंगली हेंगलक लेप्ते एक्टिव केस 95 सुरे फ्लाइट लाखिबसिंग क्वारंटाइन सेंटर सिंग द थमखरे हाइबा पाव संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी की अहानबा हेडलाइन ओइरे कोविड-19 की केस 98 यावरे हाइबसना मणिपुर मेल द अहानबा हेडलाइन तौरी इरेबागदि मणिपुर द कोविड पॉजिटिव 98 द 95 ने एक्टिव नि ड्राइवर अमदि हैंडीमैन सि पुंगनिंग थौगतपियु हाइना अहानबा हेडलाइन तौरी मणिपुर बु तोंगान खाइदोकपा यारोय हाइना यूसीएम ना अमुहना फोंदोखरे कुकी टेरिटोरियल काउंसिल अमदि नागा ऑटोनोमस रीजन कमिटी ने यादे हाइबा पाव इम्फाल फ्री प्रेस द अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली पावसी इसेल एक्सप्रेस तसु अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली नगालु सिंह इम्फाल जेरी लंबीदा अथम थोक्तना सतोक ससिन याना बहोनरी हाइबसना संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश की अहानबा पावरी कुकी टेरिटोरियल काउंसिल नागा ऑटोनोमस रीजन मरम सादे कांगलुप खकी वाखल थादोकलसी हाइबा यूसीएम की वाफम इरेबागता अनिसुब हेडलाइन तौदुना फोंगली पावसी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दसु अनिसुब हेडलाइन तौरी करिकुलम अमसुंग सिलेबस कमिटी की मीटिंग पांथोखरे हाइबा पावमा मणिपुर मेल की एंकर कलम द फोंगली लॉकडाउन मनुंगदा नुपीसिंगना मना मसिंग थाबदा थवाई यावसिलगली हाइबा पावमा इम्फाल फ्री प्रेस की एंकर कलम द फोंगली राजेश थागासरी दिजमनी
अरोइबदा मरोइबा पाव मणिपुर हौजिक कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा मी मसिंग 94 सुरे मसिगी मनुंग एक्टिव केस न 53 नि मियोय मरीना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौक्रे त्रिपुरा नंगरांग नौना मियोय कुनमरी असम द कुलुमदोय अमसुंग मेघालय द मियोय मंगा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी अमसुंग केंद्र की हक्सेल मंत्रालय न हारी लेबाक अस्त कोविड-19 नादुना फबगी चांग चादा 94.3 अमदे हेंगले मसी मार्च थाददी चादा 3.1 अमद ओइरंबनी पाउ लोइजरे